une fois encore de plus, mais hiriko men salmini on kala kawnir don e inde assistance humanitaire d'urgence aray meden weltani on tippude ko tawata golleji ɗi ɗon tambitade ɗi e Mouradou e Serou aray koko fewti ɗo ɓe neniraɓe meɗen ɓe sutti ɗon ɗo aray on hii e koyngal maɓɓe ngal en ittonnoɓe sengo yemberen ko wiyeteɗo Yalage koyngal ngal no barmi ha naati e tewu ngun hewti ƴiyal ngal ngal ɗon ƴiyal woni ko heɓi nawnare ha ngal wuɗi ngal ɗon gollata hande kadi médecin ɓe ɓen ɓe holli wonde ko woni lekki ɗum ɗo wo hande kadi ko taƴƴugal ngal koyngal e huuno faabo e moƴƴa fonno en fof fiyo ɓe wawa wallitade no ɗum ɗo wawa neworde aray ɓe waɗanno en bilan tout ce qu'il nous faut fi ko fewti e ñawdugol koyngal ngal e ilandema ka lekkele ha ka docteur ɓe yoɓete tawata sen évalue ɗum ça peut aller jusqu'au delà de 7 millions ara alhamdulillah rabbil alamina woni ko musidɓe men go nani on hu'ango gon faabo meɗen e wiyeteɓe tanti Fatmata Binta wontiran ɓen sengo France aray tigi tigi gon ɓe holli ɓe ƴetti en charge fi ko fewti prise en charge médical ɓeɗo fi no ɓe ñawdire no gongal ngal taƴire ha no ɓe ñawdire fof no wiirte noon de façon générale aray ko ɗum woni ko hewtuɗen ɗo humputugol yumma meɗen e haray ɗum ɗon tigi tigi on woni ko newi joni sen yeehi en hiide docteur ɓe ɓen en newodiri ko kamɓe waɗanta en programme ko hende tuma waɗeten du Mouradou ɗum haray hino ko ɗe jawle ɗo woni koɓe addani en ɗe jawle ɗo fi ko fokkintinen ñawdigu mon ngun aray ko teddungal moɗon nani nanti Fatmata Binta wontiranɓe en France aray ko ɓe woni ko ƴetti charge fi ñawdugol ɗon aray o weltantoɓe moƴƴa fi ko fewti ndu Mouradou ɗon nani yawte ɗon mi weltanike walluɓe ɓen mi duwanike ɓe mi weltanike ɓe Allah o ɓeydu barke on e maɓɓe Allah o yoɓe ɓooyi wallude jama tampuɓe ɓen Allah o danduɓe boneji Allah o okkorɓe baraji e barke ko ɓe ɗaɓɓi kon haray mi weltanike ɓe buy wona seeɗa haray nde ɗo tampere min kadi simi yii nde ɗuytike seeɗa haray miɗo welti ha yeeso Allah miɗo weltani jama on fof wona o ma o miɗo weltani fof tenti ɓe adduɓe ɗe jawle ɗo e ɓe ittuɓe men yilandema yemberen heɓi laɓe ɗo miɗen weltaniɓe ha yeeso Allah aray ko min duwanike min jarniɓe aray on jarama albarka Allah yon ɓooyi wallude tampuɗo nani aray Allah yon ɓooyi wallude tampuɗo Allah o ittu ko mari toon jonni taw baraji albarka vous avez compris c'est ça on va procéder tout de suite aux démarches aray démarche on sen hetti joni carnet on yahay ka pharmacie soden produit janaɗi sodeɗi ɗin fof tout ce qui est lié au kit no ɓe wiiri noon 650 000 hospitalisation 230 000 ɗum ɗon fof wonay ko hewtinɗen docteur ɓe ɓen ko kamɓe wawanta on sen programme mude fi ko fewti sayi nde traitement o waɗete tawi wawi newade en holliɓe hande aray tigi tigi on ɓe waɗan en hande tawi ko janggo ɓe waɗana en janggo ɓe waɗana e l'heure aray aren suiven dossier on aray ko ɗum woni ko hewtinen ga bureau aray on va continuer tout de suite après ça ko hunagol ɓe wallitiɓe en ɓen e yahay joni ko pharmacie on va faire une autre vidéo ça sera la suite mais pour le moment on va s'arrêter là aray ko ɗum ɗo marroɗen ko hollen en arta joni kadi inchallah